Chibay vekule va inun kong ruai tuatan pathian thu character study som nga le pakhat na Bartholomaya iswa zirtir ti thu kan zirin kan ngai thla ho le do na he thu hi lalpanen kanin pol na atan kan lo mang le theu don nia tirko ti thil ti bung khat chang som pathum le chang som pali thu hi lo ngai thamasa ila tin aluin an omna pindan chunga chuan an chowa Petera le Johanna nen Jacob le Andrea nen Philip le Thoma nen Bartholomew le Matthias nen Alphaia fapa Jacob le Simona Zilot Pola mile Jacob fapa Juda nen anni chung ho zong zong chu mei che tu te emole Isua nu mari nen Isua u nau te nen ril ru mun khata thanem ngai taka tong tra hin an ringa lalpanathu malsom ro se amen Bartholomew chanchin hi mimal takin kalochi zui lo berpol lo nitlat maya achanchin ka han zir chawa ka theyang anga ka ban phak china te ka han chiara angai nom hle mai pia lama Krista ta na ka inpek na le tur na kalau to ve to te kalau ton ve chun ang te ka han ngai tu a kanep zia min mu chu tir chiang ngoi hian ka ria a aza thak litling hle ani kanu pui bula ka soya ani po in adikalom ti in min lo trom ve boka he thu kan zir hian ke po na sa takin min chou chuaka nangni ain ka hlok le ngal pang mai Bartholomew ti hi Greek tong Bartholomeus ti atanga la kani a am zia chu Talmaya fapa ti na ani tradition ten khata kan mu dan chuan kana khu ami na thana elakha he Bartholomew hi ani ngei ring an tam hle a achan chu aming kan riat ber mai purina fapa ti ang maya Tolmaya fapa han ti ngothi mi ring ming ani theilova chuwang chuan azirtir te zinga mi na thana ela hi Bartholomew ani arin omta bera chu kan pomdan po ani rengani chanchin tha Johanna jek bungkhat chang somli panga atanga kan shir chou chuan zirtir zinga mi Philip khan lali suwa amel riat tira ti chuan nimin pia maya kan zirtak Philip anen khan Philip Zara khan Bartholomew hian lali suwa hi amu veta a atira chuan Messi ani rin hlerna te po aneya ma se Johanna bungkhat chang somli pakua hian Rabbi pathian fapa ini Israel telal berini hi ti in apuang chuak ta a Messi ani na ngai ngam takin apom theita a ti chuan lali suwa po chu azui ve theita a min isu an rina an oi theinan lalpa man ruwa alo ni zui ta zel mayani Philipa po ani a nang po ini theyani lali suwa ma zui tura ako te zinga larvut lo ma se lali suwa thilti makmasaber mai kana khuwa in nei na mi kha mitnge yam mutu te zinga atel mana lali so hunto berwa na lak chawa ani thleng khan mita thlir liam tu te zinga atang bok ani isu wana alon nuwa an lalpa thupek o in khovel chandam na chanchin tha hrilin zirtir te po an vak zela Jerusalem atharau thianglim lo thleng changtu te an ni boka an rongbol na po in omzia nei ma ti chuan rongbolin pension emo chuti emo an nei lova an tarkun thlengin martar rakin lali so chanchin tha hrilin an lo liam ta ani edi somrukle pariata khan Armenia rama Albana khu a Krista chanchin tha sei lova a om thei lova wangle Isu Krista ring tu ani na khavel mi te ma a tar lang lo thei lova a oma wang khan
chu tiang anga lali su Krista ring tu ni chu khovel mel ma ni na ani zia lali su na lo sei to ang che khan khovelin mel ma enin an ena anung chungin rong takin ataksa kha an hle baral rei maya alu an tan sak pok ani arab thak zonga ngai to chuan mi ring dam lai taksa in hle ral rei chu arab thak em maya arin na le rong bol na martar pui tu nun le kan nun hi han khai khin theu ta ela kan vane phlom em tiro u lali suam minga kan tur ve kan ti te hi chu soi tham po hi lo ni lawa aza thak ngoya heng ang apostol te la katang hi chuan engma hi kan lo ni lo han in chuang theile chapo theipo hi kan lo ni lo aza thak lutuk zok hian ka ria ani anu na moile ro pui ber kan entona ta na poimo kati lai tak chu harsat na pumpel zong le atlan che zong rong bol lawa tur na eng po Krista wang ani phut chuan re hau lawa paltlang tum na thinglung ani hi ani a kan enton zo lawang ti chu achiang amai ro chu wena hian he Bartholomew nun le ain pek na lali su azui na ril ru hi i enton tharle te ang kan in pek na te hi en non tharle ila tun ayan na sa deuh hi chuan kan tanangai hlom lom ni o ati theyani adot lia chuan lali suwa apan na a approach dan hi atak ema a authenticity hi diktakin ril ruwa tumlok le ngai dan nget nei sa thuk lam nei sa a pan lavin ril ruzau takin apana ti chuan Isu Krista chu aring zui mai theya chu mai ni lavin azui ngal mai thei bok te hi aro puyani keini Isu rin dan hi chu zuno dom chungte khovel nom chen na mi chiat mi pat na lam ban san du chuang lo chungte ei ruk sim chuang lo te hian kan zuya kan authenticity hi chu ain thau ngutina langani chuwang chuan Bartholomew in pek na le anun hi kan tan zirlai poimo ani a ho u tukina hian izir tharle te ang ato bera chuan arin na hi kut khak chem hriama chan som vek po in ati nging zo lawa heng zong paltlang thei tur rin na nget ani hi aro pui ema hetiang rin na nget family standing in faith kan ti ang hi Isu khiat chin na tak chungril lama ama ne na in zoma thak le na ngoi le ama kalsan re na ngoi khopa ama khiat chin na le in zom na om lo chuan nei phak rual ani lo ti hi achiang ani he hian Krista kan rin na le kanin lei chin na din mun te hi min in enfiatir thar le ta sela avan lom om don em chuta tak chuan kan hlok pui na tur le kan ta na tangkai na alo lang fia mai don ani lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong ta yang u lalpa chungnung bermin mangai tu tukina hian ichia lo Bartholomew chan china changin zirlai poimo tak mai kan lo zirle ta o apoimo thin sia lalpa kan enton phak lo thin le mai imi te hi kan nep lutuka min ngai da mangche tukina hian he Bartholomew nuna tanga kan zirlai kan zir chu te hian kan nun tlem tala malam pana mason na kong min zo tir ngei the na turin khongai takin he thu cha toy te kan devotion hi angai thatu te tan nangin malmin som sakang che min sandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nilen nuam le vekule